Zaokružite 24.259 na najbližu stotinu. Otkrićete da je rešavanje ovih zadataka prilično jednostavno, ali ono što želim da uradim je samo da razmislimo šta znači da zaokružimo na najbližu stotinu. Ono što ću sada uraditi je da nacrtam brojevnu pravu. Hajde da nacrtam ovde brojevnu pravu i samo ću da obeležim stotine na brojevnoj pravoj. Dakle, možda imamo 24.100, 24.100 i zatim idemo na 24.200, zatim prelazimo na 24.300 i zatim na 24.400. Mislim da vidite šta želim kada samo obeležavam stotine. Penjem se koracima od 100. Sada, gde je na ovoj brojevnoj pravoj 24.259? Ako pogledamo brojevnu pravu, to je više od 24.200 i manje od 24.300. I to je 259. Dakle, ako je ova razdaljena ovde 100, a 59 otprilike ovde, dakle, tu je naš broj. To je 24.259. Dakle, kada vam neko traži da zaokružite na najbližu stotinu, doslovno vam traži da zaokružite na jedan od ovih koraka od 100 ili da zaokružite na bilo koji od koraka od 100 koji mu je najbliži. I ako pogledate na njega ovakvog, ako samo bacite pogled na njega, vidjet ćete da mu je u stvari bliže 24.300 nego što je 24.200. Dakle, kada zaokružujete na najbližu stotinu, odgovor je doslovno 24.300. Sada, to je neka vrsta konceptualnog razumevanja razloga i za nazivanje ovoga najbližom stotinom. Najbliža stotina je 24.300. Ali ne morate svaki put kada rešavate zadatak poput ovog da crtate brojevnu pravu i da prolazite kroz čitav proces. Možda ćete želiti da razmislite o tome. Lakši proces ili možda više mehanički proces je da doslovno pogledate broj 24.259. Želimo da zaokružimo na najbližu stotinu, tako da gledate mesto stotina. Ovo ovde je mesto stotina i kada zaokružujemo, to znači da ne želimo ni jednu cifru. Želimo samo nule nakon mesta stotina. Dakle, ono što radite je da gledate mesto za jedan manje od mesta na koje zaokružujemo. Ovo je mesto stotina, tako da gledate 5 ovde. I ako je ovaj broj 5 ili veći, ako je to 5, 6, 7, 8 ili 9, zaokružujete na veći broj. Dakle, ako je 5 ili veći, zaokružujete na veći broj. Zaokružujete na veći broj. Dakle, zaokruživanje u ovoj situaciji, to jeste 5. To je 5 ili veće, tako da zaokruživanje znači da se penjemo na 24.000 i pošto zaokružujemo na veći broj, pretvaramo 2 u 3. Pretvaramo 2 u 3. Povećavamo za jedan korak, dakle, zaokruživanje na veći broj, tako da je to 24.300. To mislimo kada kažemo zaokruživanje na veći broj. I samo kao neka vrsta kontraprimjera, da smo imali recimo 24.249 i da smo želeli da zaokružimo na najbližu stotinu, rekli bismo, ok, želimo da zaokružimo na najbližu stotinu. Hajde da pogledamo mesto desetica, ovo mesto za jedan nivo udesno. Nije 5 ili veće, tako da će se zaokružiti na manji broj. I kada zaokružujete na manji broj, budite pažljivi. To ne znači da smanjujete ovo 2. To doslovno znači da imate samo 2. Jednostavno se oslobodite svega posle toga. Dakle, to postaje 24.200. To je proces kada zaokružujete na manji broj. Ako zaokružujete na veći broj, to postaje 24.300. I ima logike. 24.249 bi se nalazilo otprilike ovde negde. Dakle, 24.200 bi mu bilo bliže. 24.200 bi bila najbliža stotina kada zaokružujete na manji broj u ovom slučaju. U slučaju ovakvog zadatka, 24.259, najbliža stotina je 24.300. Zaokružujemo na veći broj.